Ja sam Luka Filipan i radim kao voditelj projekata u firmi Infinum. Započeo sam svoj poslovni put na studiju računarstva na Tehničkom fakultetu u Rijeci i odmah za vrijeme studija znao sam da mi samo studij neće biti dovoljan, pa sam krenuo u nekakve poslovne puteve već za vrijeme studija. Imao sam nekoliko startupa za vrijeme studija, neki od njih su dobili neka čak međunarodna priznanja, osvojili smo nekoliko nagrada i nakon toga sam shvatio da mi je poduzetništvo zapravo puno veća strast od samog računarstva i samog programiranja. Nakon startupa i studija krenuo sam u malo više korporativni svijet, tako da sam počeo raditi neke aplikacije za banke. Napravio sam nekoliko aplikacija za sprječavanje pranja novaca, upravljanje platnim prometom koji dan danas koriste neke od velikih banaka. I za mnoge od tih aplikacija sam bio ne samo programer, nego sam pratio razvoj aplikacije od početka do kraja, tako da je tu bio neki moj prvi susret sa vođenjem projekata u stvarnom svijetu. Nakon rada u bankama i u bankarskom sektoru, putovi su me odveli u Ernst & Young savjetovanje. Tamo sam radio kao viši konzultant i nastavio sam rad sa korporativnim sektorom, sa velikim bankama, sa financijskim institucijama i sa ministarstvima. Tu sam se još više upoznao sa menadžmentom i shvatio da mi to više leži nego samo programiranje, pa sam se odlučio za karijeru u upravljanju projektima. Nakon nekog vremena u Ernst & Youngu shvatio sam da mi nedostaje taj neki startupski osjećaj, ta atmosfera malo agilnijeg rada, pa sam nastavio karijeru u Infinumu gdje sam i sada. U Infinumu radim kao voditelj projekata na nekoliko međunarodnih i nekoliko lokalnih projekata, između ostalog i na moj A1 aplikaciji. Rebrandingom VIP Telekoma u A1 Telekom odlučili su u stilu novog oblika života koji im je glavni moto napraviti i novu aplikaciju. Moja aplikacija je jedinstvena pristupna točka korisnicima za pregled računa, upravljanje uslugama, aktivacija opcija, pregled tarifa i sve ostalo što jednom korisniku treba za upravljanje svojim računima. Moja A1 kao aplikacija treba korisnicima dati jedinstvenu pristupnu točku za upravljanje računima, pregled opcija, pregled tarifa i sve ostalo što jednom korisniku treba za upravljanje njihovim računima. Kao vodeća ideja iza projekta je novi oblik života koji je vodeća misao digitalizacija i spoj čovjeka sa tehnologijom. Projekt je nastao u nekoliko faza. Inicijalno smo imali fazu dizajna i izradu prototipova gdje smo napravili nacrte, to jest wireframe-ove kako je aplikacija trebala izgledati. Kad smo imali gotove prototipove, trebali smo vidjeti je li taj dizajn zapravo dobar i jesmo li pokrili sve opcije koje korisnicima trebaju, pa smo napravili radionice sa korisnicima. Na radionicama sa stvarnim korisnicima sudjelovali su ljudi iz nekoliko dobnih i interesnih skupina kako bi dobili najbolje rezultate i širok uvid u stvarne korisnike aplikacije. Radionice su izgledale tako da smo korisnicima predstavili prototipove i uz pomoć softvera za praćenje pratili kako korisnici imaju interakciju sa tim prototipovima. Ovime smo vidjeli što je ljudima intuitivno, što im nije intuitivno i ako postoje neke stvari u tom dizajnu koje smo promašili ili ako ima nešto što nedostaje u tom dizajnu, kako bi na kraju dobili najbolje iskustvo i kako bi finalni dizajn bio najbolji što može biti. Nakon dizajna bilo je potrebno napraviti Android i iOS aplikacije. Aplikacija je zamišljena na način da bude modularna, to jest da kod partnera u A1 na backendu se može odrediti koji dio aplikacije će se prikazivati, a koji ne. Ovime je stvarana maksimalna kontrola nad aplikacijama i maksimalna fleksibilnost. Ovime smo uspjeli optimizirati rad tako da su se određene komponente mogle nanovo koristiti. Kako bi aplikacija bila u skladu sa novim oblikom života, napravljene su fotografije koje na zanimljiv način estetski dočaraju svaki od ekrana aplikacije.
Aplikacija se danas nalazi na Google Play i Apple App Store-u, gdje ukupno ima preko 500.000 preuzimanja, oko 45.000 dnevnih korisnika i prosječnu ocjenu 4,5. Prvi najvažniji cilj je bilo izbacivanje MVP, to jest minimalnog proizvoda, za prvi dio korisnika koji su na prepaid tarifama. Ovime bi se dobilo uvid u rezultate puštanja ovog dijela aplikacije van kako bismo mogli optimizirati daljnji razvoj aplikacije. Druga faza je bila puštanje aplikacije van za sve korisnike kako bi svi imali što lakši i bolji uvid u sve funkcionalnosti koje A1 pruža korisnicima. Krajnji cilj je što brži i lakši pristup svim funkcionalnostima koje korisnici imaju prema A1 Telekomu. Krajnji cilj aplikacije je privući što više korisnika A1 Telekomu i plasirati A1 Telekom kao vodeći telekom u Hrvatskoj. Najveći izazov na ovom projektu je što su postojali predefinirani rokovi za izuzetno velik opseg funkcionalnosti koji se trebalo razviti. Ovaj izazov je riješen na način da smo opseg smanjili na ono što je bilo apsolutno nužno i ono što nije neophodno imati u prvoj verziji. Također veliki izazov je bio sa organizacijske strane, jer partneri u A1 su imali tradicionalan način vođenja projekata, dok se u Infinumu radilo po modernom i agilnom načinu vođenja. Zbog kompleksnosti sustava, aplikacija je prvo puštena van za određeni dio korisnika i ovime su ostali rizici umanjeni koliko je bilo moguće. Projekt je pridonio korisnicima jer sad imaju jedinstvenu pristupnu točku za pregled u sve opcije, aktivaciju svih opcija, imaju puno veću kontrolu i transparentnost za svoje tarife i račune. Partneri u A1 su dobili novu platformu preko koje mogu plasirati nove promotivne ponude i zbog implementacije analitika imaju uvid u navike korisnika kako bi mogli dalje optimizirati svoju mobilnu aplikaciju i svoje ponude. Društveni benefit je implementacija sustava Lapsus koji potiče pismenost i nagrađuje korisnike dodatnim gigabajtima u tarifama u A1 mreži. Kroz aplikaciju korisnici ostvaruju dodatne benefite korištenjem elektroničkog računa, čime se smanjuje potrošnja stvarno papirnatog računa i spašavamo šume. Projekt je vođen po agilnoj metodologiji, točnije po Scrumu. Podijeljene su sve uloge Scruma, ja sam bio Scrum Master, partneri iz A1 su bili Product Owneri i postoje razvojni tim. Uveli smo sve Scrum ceremonije, tako da su sprintevi trajali 2 tjedna. Imali smo sprint review, retrospektivu, daily stand-upe, sprint planninge i dodatno smo imali backlog refinement nekoliko dana prije planninga. Na backlog refinementu smo definirali koji će sve taskovi, to jest koji obujam posla, će ulaziti u idući sprint kako bi na sprint planningu mogli podijeliti taj posao development timu. Moje osobine koje su se pokazale ključne u vođenju ovog projekta su bile rad i kao programer i kao voditelj projekata. Također, iskustvo u korporativnom svijetu kao i u startup svijetu omogućilo mi je da budem komunikacijska spona između tradicionalnog načina rada kod partnera u A1 i modernog agilnog u Infinumu. Znanje programiranja mi je bilo ključno da razumijem razvojni proces moje A1 aplikacije. Najveći rizik je bio taj što je postojao određeni rok kada je aplikacija morala ići u produkciju. Rizik smo minimizirali na način da smo podijelili posao na puno manje segmente i sa svakim sprintom smo planirali kako bismo točno imali uvid što će ući u taj. Optimizirali smo scope projekta kako bi imali najnužniji set funkcionalnosti za svaki release. Svi rizici su bili uklonjeni pravovremenim definiranjem zadataka, definiranjem opsega posla i davanjem ownershipa nad svakim zadatkom. Dobro planiranje je bilo ključno kako bismo mogli u roku isporučiti ovaj proizvod. Kroz moju aplikaciju zbilja smo uspjeli korisnicima približiti novi oblik života.